Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Nabi Pata? Pak mau duduk-duduk sedih. Maka deka pacit di minyak. Dia penagan nak dua. InsyaAllah matupi. Ya ko ang kamu pasti sawat di mo tumatambah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sini tomato malabiku andran ni selaku yang kehadiri. Alhamdulillah angka ki sipai masih pulung ri on ram malab biye naganggu ni tutin ro asota. Oleh Pak Ustaz naganggu. Alhamdulillah angka ki sifulun ri on range akat tamade cita tentunya silaturahmi ki, tentunya tambah ki masalawat semangat ki mengaji benengi rodek gaga acara maka kue janji nariko patin ruang asoi matin roy oko bolana yari gaga de gaga na jama yari ga mak gosip dan lain sebagainya wadi janji tapi nasabak si puluh ki maka kue termasuk iya wadi janji nariko de olo oko on ruange de nangi wak baca yasin. Tapi nolli ka ibu muslimat untuk membawakan hikmah, membawakan ceramah macotona alhamdulillah. Salawan rengai mapa salam selikiring alur Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sini tomatua melebiku andrengai selesura hadire. Ia atau tungat ta'rif alhamdulillah aiga naleki papinya mapung subhanahu wa ta'ala na angkaki dan aswe bulan Agustus biasa juga dengan bulan kemerdekaan mamagi-magi maki riya na peringerangi ki pemerintah ngerangi ki faimang sini kae maka idi turu fatawe dasarnya adalah merdeka mana gitu. Makanya angkai asal melos yang dinamakan budakan bahasa yang naritu ata bahaya. Jadi ternyata kampota drap pura angka mito kelompok-kelompok atau tingkatan-tingkatan yang menyatakan adanya hamba sahaya riolo maka kue digagan. Sini tomatua malabiku yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi angka hadisnya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati wa ditaperisa hadisnya dari Ibnu Majah. Kitab Sunan Ibnu Majah nomor 4171. Hadisnya dari Utsman bin Jubair. Dia adalah maula Abi Ayyub. Salah satu tabi'in mendapatkan hadis dari Abu Ayyub. Maka dari Abu Ayyub ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkasi di Kalolo, angkasi di Rufatau,
Na polai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam meloi melau nasiha okko Nabi ta. Nasangi iro kalule a'tini aliyang nasiha kami nama poncoi. Padat, ringkas. Jadi narik ko baca itu hadis Bapak Ibu, magampat tu iro bahasana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat, padat, jelas. Manasa. Na pada idi biasana mai ga bicara ta dito pa na manasa cakar duto patawe. Iro bahasana Nabi ta narik komelo ki misa tanra-tanran na ilalan na desa jelas, padat, singkat. Manasa. Tidak banyak embel-embelnya. Magenang kadenre lo tapuak kita lae Utsman bin Jubair. Ternyata Utsman bin Jubair ini adalah mantan budakna Abu Ayyub. Akatana yanaritu, ternyata seorang hamba saya wading lepetam riwayat hadis. Ia na bukti mage to sallang Bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam susui talai perbudakan. Nasabaan kamu patu maka kue yang modern, perbudakan modern. Contoh misalnya, ya sakit minta oku beritai eksploitasi manusia, perdagangan manusia. Lebalu iro tawe oku saliwan, imigran. Lepak jame oku saliwang. Yare ga angka anak-anak makundrai dijual di luar untuk makjamah di kafe-kafe, yare ga di bar-bar dan lain pelacuran-pelacuran. Itu semua adalah perbudakan modern. Yare ga bantu tak mulai suruh mas sering nasabak sibuk ki idi padahal berhak untuk menerima gaji, itu bagian daripada perbudakan modern. Ya sengi aletta, kemudian dia adalah hamba, makanya dikatakan hamba sahaya. Nah itu adalah Utsman bin Jubair. Ternyata efatamai mencaji periwayat hadis. Nah sebab memang iro agama asal lengat tak melok susui yang dinamakan perbudakan. Jahan, iroko negara-negara termasuk oko negara Indonesia riolo di bulan Agustus disebut dengan bulan kemerdekaan. Syukur ki. Nah sebab mah pada mana hak na rufa tawe. Lefa pada mana ngi ilalan aku rangi. May ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Nigi deceng. Urane ga iyari gemakun rai. Fahuwa mu'min. Mata pa ako pong Allah subhanahu wa ta'ala. Lolongang apalang oleh pong Allah. Sini nga tamlabina pong Allah subhanahu wa ta'ala yung kihadiri. Nasang Abu Ayyub ilalan na okay hadis na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba iye tu orang pianga ki iye tengah soe. Iye asoe. InsyaAllah de nama tu nama susah magampang talu mimelo lo rampiang aki ia nasihatna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fodangi iro kalloloe na sabak milawi nasiha okko Nabi ta. Makanya ad-dinu an-nasiha, dalam hadis disebutkan agama itu adalah nasihat. Ajak ki nang kacok mengkalingan nasihat namo manatu tisang mapada lo fowe iya asoy. Wadi jaji ibu-ibu muslimat marefa kitu mengkalinga caramah. Marefa kitu runtu pak disangang. Pada fada mati orang piangaki ajamuha makkadaki. Yasiru? Yasiru. Turi iya mana? Degagato makro. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nomor sidi. Idza kuntum ila salatika fasalli salata muwaddi. Taperisay. Narikko patatoki sempajang tapancaji pajata asangi sempaja pacapurang. Jadi kalau kita sholat nanti sholat asar
Tanangi elalan na atitta perasaan makada magana benengi narikko iye sampajakku sampajak pacapura. Termasuk sini na amala-amalata, puasata, seketa, hajita, umrata, pasidekata, termasuk iye safarita wadi jaji angka ibu-ibu lolongan ngi makada iye na kapan safari terakhirku oko muslimah magai bajaga minggu pemak ga iyarek ga 10 hari ke depan ga nale nyawata pong Allah subhanahu wa ta'ala iyarek ga naleki lasa pong Allah subhanahu wa ta'ala iyarek ga makutukutuki loko safari aga akatana na rekole tanang ni perasaan elalalan ro aleta iyarek ga elalang atitta makadaki bah bengi iye sampaja pacapurangi matunga-tunga ki masampaja makanja kekhusyuata aku pong Allah subhanahu wa ta'ala makanja puasata berkualitas pasidekata makanja umrata makanja hajita penuh baraka ukur ilalana narik kole tanang iye perasaannya cuma masalah na biasa dek yang ngerangi iye agagai makanya teto kak riolo tak manang ibu-ibu melo kak mapering ngerang maka dan narik ko figoki si didecek tak usahakan ni tanang ni elalalan ro aleta maka da iye nakapang ni amala upacapur insyaallah narik ko tatanang iye agagai matunga-tunga ki masampaja matunga-tunga ki mapuasa matunga-tunga ki masidek dan lain sebagainya sining atamalabina fongallahu subhanahu wa ta'ala yang kihadiri mage nang kana rampe na bitta talai sampajang uko ilalan na desa na walaupun sebenarnya masuk panritai tanya tu bawa sampajang tapi sinin na amala-amalai tapi secara khusus desa na Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rampai makada sampajang tanda iya naritu tapakan jaki sampajata mami watwe wajib nih tapi ajak tuh si makada ki ai sunnah bahaya karena menganggap enteng hal-hal yang sunnah sini ngata malabin fungallahu subhanahu wa ta'ala yang kihadire nomor 2 iye malak dae apalagi idi rufatawe angka agaga yang punai elalalan ro aleta malak da maka buat dosa aga yero nasangin nabitta takallam bikala ta'tadhiru minhu ajalalo ki nangka to mak bicara iya ro bicara ti wadeki masa sekali peko carana Pak Ustaz iseng ni makada masa sekali ki mati nariko lefawi iro agagai apikir ki sebelum mak bicara ijolo aga mati melo lefau ajak gama angka to tersinggung angka bali bola tak tapa macai nariko malicu-licu ada ki iarek ga mapasu ada ki nasaba iya na lillahi de kuala de rajing le kontrol wadingi mencaji suruga waditoy mencaji neraka nasaba de gaga bukunna de gaga kontrolna bahaya bahkan Abu Bakar As-Siddiq pura melo ko pong Allah subhanahu wa ta'ala laitani kuntu akhras illa an dzikrillah pong Allah subhanahu wa ta'ala melo ka nariko wadingi pancaji ka to bebe sangadinna nariko masikiri ka oko iko melo doa makoroko mapada Abu Bakar As-Siddiq jadi ro sahabat na Nabi ta Abu Bakar As luangan aku puang makada laitani kuntu akhras illa an dzikrillah pabebe ka ngadina nareko melo ka masikri ko iko
Sini ngata melebih fung Allah Subhanahu wa taala de natiyaki agama ta untuk mak bicara. De natiyaki agama ta untuk manena. Tapi kiri ki jolo, timbang kita rana-rana agama itimutta porililata. Aja agama ta singgungi rufa taulenge, mapa di taulenge, kacewe taulenge dan lain sebagainya. Bahaya. Makanya Ali bin Abi Thalib purato yaling papasan oko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas'ala lillah, mas'ala lisan. Aga nasa Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam oko Ali bin Abi Thalib. Maka dai Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam degaga kami nang makasing elalanna tubunna iyare galan ro alena rufatawe sangadinna lilan nasaba iro lillahi wadin nafatama ki suruga wadito nafatama ki ranaka. Makanya pasanna ia Nabi Taib loko Ali bin Abi Thalib harus terperakai ukulan ro aleta tepat diboleh. Nomor 2 nasange Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam uku Ali bin Abi Thalib. Iya rosinin na rufatawe engka mana kekurangan nah. Makanya dia na wadding idi rufatawe kefuada ada ki. Akada magatosi ko makwe caramu mapake misalnya. Mage nangka makwe modelit na bolamu. Mage nangka makwe caramu manre, caramu minu, caramu dan lain sebagainya. Tersinggungi rufatawe. Karena kenapa? Sinin na rufatawe engka mana kekurangan. Engka kelebihanna, engka kekurangan. Termasuk ini. Nomor 3 nasangnya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam loko Ali bin Abi Thalib wala tal'an musliman wala dabbatan fatarji'u ilaika. Ajak lalo ki nang kalaknat i cacai maki-maki fuada kalelengi rufatawe termasuk olok-kolok ena senge Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabak lisu pemang okoiko. Biasa kitu kapang runtu tau buangi dari tengah lalangi. Biasa ki mapa cidak. Cilaka ko. Iya. Dupai dan lain sebagainya. Ajakin ke makoro. Bahaya ya roh. Bahaya. Karena itu bagian juga melaknat seseorang. Ni gesuroko. Nah, bahaya. Nasabak makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gato poji-poji puade makoro li sumatoi aga oko alena. Ajak gama baja sanga dia buakin apa dak itu aga tau. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala. Dua ni lo rampiang aki denre papasanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor siddi ia naritu narik ke mas sempajaki iarik ke makam laki tak anggap bahwasanya itu adalah sempajang pacak purta. Nomor 2 ajak lalu ki nang kefasu ada waddi jadi masa sekali ki nang sabairu ada. Nomor 3 terakhir sebab cakur du mana nih wita. Latu tetes lagi. Telu. Jam 5. Boleh gocang risange. Nomor 3 nasange Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Ajak ki nangka gatungan ni harapata lau rufa taulengi. Jangan ki gantung harapan tak kepada orang lain, termasuk sama suami tak. Wadi janji marioloi lakit tak lelur pamasin pun Allah Subhanahu wa taala. Ia biasana lakit tak alena malekit di balanca. Nareko mate lakit tak ni gana melo malekit di balanca. Nah, ni gana. Makanya kita tidak boleh menggantungkan harapan kita kepada seseorang.
Termasuk nareko de gajah mana. Apalagi nih. Pokoknya sama seseorang, siapapun itu. Oko pale waddi legatung iro harapange, oko puangi. Nah sebab magai, dia itu kecewa. Tapi nareko lo pada tak rupa tahu. Apalagi nareko musim politik imah ke kue. Kadang iya naro ya upile. Purana matu tapile mana kekecewa ki. Nah, makanya ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menggantung harapan kita kepada seseorang. Pasti kecewa. Termasuk ini reko maka buah ki deceng. Biasa ki idi maka buah deceng. Angkat tu harapan tak melo le bali. Mau dibalas, ya kan? Tapi na reko de na balas ina sabab matanre harapan tak lo pada tak rupa tahu. Aga hasilnya kecewa. Makanya na reko tu mak bere, jangan kita mengharap. Itulah makna keikhlasan. Mak bere ki telo, mak bere ki bepa, jangan kita harap balasan. Tahu mani melo ga maleki dega. Alena mani. Melo ga misang alena dega melo misang alena. Yang jelas letu oko idi jangan sampai ada muncul kita mau dibalas. Angka melo yaleyaki pasti ujungnya adalah kekecewaan. Kecewa. Iye papasanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda atau rajulun yang datang pada saat itu. Sining atamalak binna fongallahu subhanahu wa ta'ala ingki hadire. Maga itu nangka fongallahu subhanahu wa ta'ala narampe ilalang ako ramalak biye dalam Quran surah At-Tin walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aga masuk na iya ayat. Nareko tabacay, titay, maka daki tu kapang, iya narorupa tahu itu ngatunga pura repancaji pole ri bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi dek na letup ni aku ayat na pong Allah Subhanahu wa taala summa radadnahu asfala safilin. Dek na iya mana makanjak mana bentukna makanjak mana sifatna. Angka dek summa radadnahu asfala safilin. Setelah itu jatuh di tempat yang serendah-rendahnya. Aga akatana idi rufatawe nareko punnaki sifat makasing ati macinnong kita beriman beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala maka monroki ri ahsani taqwim. Dena sini narufatawe ahsan taqwim tidak. Ia mi punnai ampe madeceng. Ia mi punnai ati macinnong itulah ahsanu taqwim. Yang selalu berpikiran positif. Dega nak kedapong Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sini ngata malak binufung Allah Subhanahu wa taala maga itu turi angkaki narampe pongobong Subhanahu wa taala ini tau mateppa dimulai ya ayyuhalladzina amanu tau mateppa narampe akatana angka potensi tau mateppa wa di jaji na bicarangi tau lengi nasaba iro telah itu mateppa ibu-ibu dia punya tingkatan seperti ini angka madodo tepat na yasi cekde angka monri tengah angka yasi lada. Jadi ternyata orang beriman itu juga bisa berbuat yang namanya kesalahan. Nah sebairo telai iman, al-iman yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Ajakin yang kecapai maka dai mata da iya tepakku. Wad di jaji silalona mata da tapi sekarang tak pamadodong. Makanya magi nang kasi fulu-fulu ki makwe morat mata da si femang iro sumangata. Mata dak si femang iro cara tak makamala ukupong Allah Subhanahu wa taala mengkalinga ki ada makasing na sebab melo sili cas iro agagai padahal lisan niro isamanen niro denre melo mani agali fuangka melo mani
leifan nungang iro amala. Sini ngatam lebih na Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Fekkoni falik carana melo leifan nungang iro agagay. Harus ki punna atak dakan niat. Narik kodek nama tak dak niat tak. Marajik itu mencaji ibu-ibu muslimat turi macuk mas safari. Narik kodek nama tak dak niat tak, kita tidak akan menjadi istri-istri soleha. Ibu-ibu yang soleha. Nah sebab angka niat tak, jokai roga. Nomor 2, istiqomah itu bisa kita jalani, narik ko sibawe, si bawang. Narik ko alaleta memang ngaji, biasanya merajingi istiqomah. Wad dijaji elalan na si mingguwe de nang kato yasina. Tapi nasaba si oli ki, si rampe ki, maka kita menjadi istiqomah. Nasaba angka si bawatta. Si sala tu ibu narik ko alaleta mitu makamala. Si sala narik ko maega ki makamala. Makanya muslimat, makanya di NU itu kita disuruh berjamaah. Alaikum bil jamaah. Nasaba rigau angkana mak berjamaah ki masikiri mangaji masalawa apalagi mas semfajang. Insyaallah mata da iro istiqomata. Sini ngata malabina Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Maka dari itu ilalanna iya aswe mamagi-magi angkaki turi angkaki mengkalinga iyare ga runtuk ki nasihat makasih serekuam mengi kita punya niat yang kuat. Kemudian nomor 2 sapaki si bawang teman termasuk biasanya nareko angkamo pa muslimak de panabuting sapaki suami yang mampu menjaga keistiqomahan kita, minimal na dukung iro agaga. Iya aswe dek na sinin na makunre mapada idi mana. Angka makunre saliwang okoro wad di jaji makutukutuy lo masafari misalnya. Atau melo ijok kalau kue tapi angka kandalana, angka hambatan. Aga iro hambatan. Yakti yang kapang okolakin. Maka de kapang de na wad di sifulu makunre misalnya to. Kada majelis taklim. Apalagi angka urane misalnya pacarama. Padahal elalanna rumah tangga ta idi rufatawe. Kewajibanna iro lakiye makbere talae nafkah yang namanya nafkah batin. Yang dikatakan nafkah batin itu tania bawang oko onratin ruangange. Tapi yalengi makunrita perhatian. Yalengi aga pendidikan. Pakutanana idi makunreye. Biasa nih ga na pak guru ambo na mengaji. Na pak guru ki masalawa. Biasa nih ga na pengajari oko iare nga noli ki nareko angka masalah sala oko idi. Nasabak kewajiban na tu aga urane naleki talai pak disengang. Nareko de nulai tapodangi ambot na badece maka da alip pesan na kasih macio oko safarie. Nasabak oko safarie lolo ngaka pak disengang pole pak ustaz. Minimal tambah malolo kak. Magay nariko tarimon roki oko boleh masumpa seding pikirannya. Tambah matua ki seding. Nariko macho ki oko masafarie manyamang. Mega si bawata macho ki pay mamalolo yasangi aleta masih 40 tahun. Wah. Sini tomatua malabiku anrenge selesur salaku yang kihadire. Iro nasihat angkai narampiak ki guru-guru tak termasuk fanrita tak termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi di bulan Muharram ini parallu ki angka cata ipema mapa deden re lo rampiang ki iye taunge
nasihat-nasihat aga wading lefego untuk bulan depan. Ajak ki nang ke makada ay agi-agi nasang amalaku mati Pak Ustaz. Aga target tak iya tahun ni. Atau angka tomatua malat biku, angka target si ulan nah. Bahkan ada target satu harinya untuk amal-amal makasih. Iya naro denre nasihat-nasihat lo rampiang ki. Nasihat-nasihat na rampiang ki guru-guru tak, ustaz-ustaz tak, para ulama-ulama kita termasuk para nabiullah lecata imadece. Maka dah kega kira-kira wak ditafigau. Nah sebab dek na mungkin silinda nasihat-nasihat tule mana jamai. Dek na mungkin. Saya sakmi. Nah sebab ini rufatawe beda-beda kemampuan tak. Ada kemampuannya beramal makanja sempajanna munriasi sempajan kualitasna. Angka ibu-ibu yase i puasanna. Angka magalak makur. Angka ibu-ibu magalak masih dekat. Angka ibu-ibu magalak maseke menre umrah dan lain sebagainya. Macam-macam. Punya kemampuan yang berbeda. Makanya magi nengka nasangi fanritata nariko maka malak itu ajak muha nengka tapamelo ki mapada amalak tak tolenge bali jamaah tak maka da we dikenakan jak sampajanere dikenakan jak sikiri ni idi na tafikiri ki maka da kenro bonro amala kira-kira masumanga ki jabat sini ngata balabinna fa Allah subhanahu wa ta'ala yang ki hadare magani fale nariko dek gagasisan na yakpu dek gagasisan na yulle minimal lah dan niya ibu minimal dek gaga dosa takki bu iya narwaga wajib bawat tajama sampai 5 waktu puasa ramalan sakke narikko palik wajib ki masakke haji narikko wajib ki menre haji sesanna iro minimal dek gaga dosa takki bu yarek ga palik cek dek mi dosa yakki buat. Makanya magi tu fanritata ulama-ulama kita di Indonesia malah da itu narampe talae tinro naumus shaim ibadatun. Mari pateng kalinga to tinro na papuasai ibadah. To nga satu angka kapa to maka da turima tinro na bawan na jama. Tapi angka hikmana Bapak Ibu ada hikmahnya. Tapi nasabak matinro terru iro tawe dek gaga dosa nak kibua. Yang penting moto ima sampajang. Ia miyaku tangah supinoto. Wah, maret jito ye. Laba iluroi laba tu yasra. Jadi ternyata tidur itu punya hikmah yang mendalam. Nasabak magai natutu iro dosa-dosa lain. Nasabak wat dijaji dari kodek to masuki pole kamarata, masuki pole bolata, si runtuk si bawa pacoritaye saliwang. Jadi coritaye, jok katoi, dosa-dosaye, nasabari le cerita tauleng. Sini ngata malabinna fung Allah subhanahu wa ta'ala, wadi janji angka ibu-ibu makutana, masalah nasihat-nasihat, seputar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati mungkin ada sesi tanya jawab yang dibuka oleh ibu-ibu. Nah ia mitulu rampe ia aswe mamagi-magi wad dijala buruang oko idi manang dan insyaallah untuk toki tu undiang talumi orang peangaki nan nia angka cek de nange masalah-masalah yang berhubungan dengan bulan ini. Nomor siddi yang ritu idza kuntum ila salatik fasolli solata muwaddi' nareko masampaja ki ihare ga mapego ki si di amala tatana laloi ilalang aleta maka da iya nakapang amala pacapurata nomor 2 tajage iye lillata ajak gamma iye lillata mapassu ada wadiki masa sekali nania nomor 3 ajak lalo ki gatungangi harapatta lo pada tak taulenge termasuk harafatta lo ko laketa. Makanya ibu-ibu itu ada haknya untuk bekerja. Wad diki mak jama uku isaliwang, wad dimancaji guru,
di mencaji pak balu-balu dan lain sebagainya. Kita punya hak seperti itu, tentunya dengan izin suami-suami kita. Sini ngata melebih nafung Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat-nasihat yang saya sampaikan ini wadingi nafatadai faimang agamata, nafatadai ada-ada nafatadai faringar-rangatta untuk kita semangat beramal. Tentunya beramal seperti ini insyaallah kita istiqomahkan secara perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit kita tingkatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita perbuat dan nia nak dan fengang sini na atas salah tak ye pegoe. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila. Dan terakhir, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah untuk beramal, untuk menjalankan jamaah safari muslimat ini. Ia adalah salah sidi dari termasuk kita juga, apalagi macoa-coa ni, tentu kita minta kesehatan, minta kekuatan, tak juga semangat sama Tuhan. Wadi jaji angka gamma rasa mahkutu-kutu meloki ko pong Allah Subhanahu wa taala tak de mana ngi rupa rasa majak warita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabb, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa katan fil rizq wa taubatan maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لنا من أزواجنا وذرياتنا وجعلنا للمتقين إماما. آتنا بلدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والعالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.